Yese reka tubahe ikaze mwese abadukurikiye hirya no hino. Ndabizi ko muri benshi mudukurikiye muri kiganiro muri mu bihugu byinshi mu migabane itandukanye y'isi kuko mwamaze kugera mu twebwe tubabereye mu karere k'Imurira mu misozi miremire n'imigufi aho bita Imurenge. Uyu munsi rero twagize amatsiko yo kugera ku ishuri ry'Ikiganga mu Adegu Centre. Aha niho twicaye turi kubona abanyeshuri iniforume y'Ikiganga bambaye ko ari imyeru. Hanyuma tubararikiye muri kiganiro kugira ngo mwese mugikurikire kandi mugire komantere zanyu muri kiganiro hejuru yo gushigikira barumuna banyu bashiki banyu muri kubona muri kamera zacu. Reka tubahe ikaze abatumirwa bacu turabiyegereje. Yego. Kuko mubwira mwebwe wanyu tubaza yegeza bashitse. None ko mutikirije cyane. Tubahe ikaze. Yego. Okay. Aho ni sawa. Mugashiramo murare murabasoma. Siko bimeze se? Murare niyo zizi. Okay, hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina twashatse kumenya uko imyigire y'ikiganiro yifasha hano mu Minembwe. Turabanza tubasabe abaganga cyangwa se abanyeshuri bari kwiga Ikiganga babanze batwibwire uko umuco wa Kinyamurenge uvuga. Barabanza batwibwire hanyuma turi gukomeza ikiganiro. Kumuvandimwe hano utangira atwibwire amazina umwana yaturutsemo ndetse n'ishuri yigamo hano ry'Ikiganga. Yewe nitwa Gatef uye Iziba igana Ikiganga wa kabiri w'Ikiganga. Mu wa kabiri ubwo kuvuga iki? Wa kabiri uvuga ngo mu mwaka wa kane. Wa kane wo hambere. Mushiki wacu Nanga mazina y'Ikiganga tuyama mu mateka kandi muri deuxième coucheuse. Deuxième la coucheuse. Ubwo nawe ni quatrième? Yego. Coucheuse. Coucheuse bisobanura iki? Nuko sawa. Uzazi. Naje banita Iranzi Merci tuya ku Runondo aho ndi troisième item muri nouvelle opération. Troisième. Ubwo troisième bivuga? Troisième ni gatanu. Ni gatanu. Yego. Naje banita Kirenga Mutara tuye kuri Mishasha nigira hano mu Adegu muri première. Muri première Ariyo gatatu. Naje nitwa Musa Patrick Tuyirundu niga muri troisième ariyo finaliste ariyo gatanu. Yego. Yego. Mwamaze kubumva, mwamaze kubamenya imihana batuyemo ndetse n'amashuri bigamo abarumuna bacu twararitse muri kiganiro. Hanyuma twashatse kubabaza dutangirire kuri wewe ufite microphone. Impamvu nyamunini yabateye kwiga Ikiganga yaba ari hano hari amashuri menshi amasection menshi atandukanye ariko mwebwe mwisanze mu Kiganga ishuri ry'Ikiganga ubundi ryumvikana ko ari ishuri riremereye rigoye cyane. Mwe kubera iki mwabisanzemo impamvu yabatemeye? Jewe ndavuga ko kubwanje impamvu yanteye kwiga Ikiganga ni ishaka ry'akarere ka Minembwe. Nabonye ko Minembwe ibuza abaganga kandi mbona ko naje ngomba kugira uruhare mu kubona abaganga kwa Minembwe. Kabona nibwira ko Minembwe itashobora gutera imbere kubera kubura abaganga idafite ubuvuzi muri make. Aho kugira ngo abagwayi baza bava mu Minembwe baje kuvurirwa ahandi, jewe kubwanje nibwira ko boza bava ahandi bakaza kuvurirwa mu Minembwe. None kuvuga ko Minembwe ibuza abaganga kandi tuzi kuko mu Minembwe hari ibitaro nyine mu Minembwe hari abaganga hari abantu benshi bagiye bagaragara ko bavuye ahandi kuza gukora uwo mwuga w'Ikiganga. Ariko murabona buracyari ku rwego rwo hasi igituma bivuze ngo ntabaganga bahari. Ndabona ko Minembwe ifite abaganga bake cyane bataragera ku rwego rwo kuvura abaturage nk'uko babishaka. Yego. Nibwira ko twebwe dushobora kongera umubare w'abaganga. Hanyuma mushiki wacu Naje kubwaje yize Ikiganga kugira tukure barumuna bacu n'abakuru bacu. Guteza imbere mu karere. Hariho abaganga bakeya dukenera kongera tube benshi abarwayi bakazaje no ngo baje kwivuriza iri ko turi hano.
Okay, ukoze ku kibazo cyiza cyane. Ubu ngubu abantu barimo kurira indege, abandi bakikorerwa ku maguru bagaca indondo bagenda bahekwa baje ku bitaro. Noneho mwebwe murifuza ko ikiganga kigera ku rwego dutere imbere cyane tuzatubavura tuzareka kuja iriya tugira ubushobozi bwinshi cyane kugira tuzatubavura. hari amateka mu marumvise yatambutse muri aka karere ku buryo yoba yarabakoze ku mitima mu kuvuga kuko ari byiza kumufasha. Ni nziza yuko nyine badufasha tukaza tubavura akazareka kuja iriya epfo tukagira natwe imiti nyine yobavura kugira turaje iriya bakabafasha nk'iki wari uvuze ngo babafashe mukabavura bakaduheza nk'imiti nyine ituma bazaje iriya bakareka kwivuriza hano. noneho bakaza n'amavuriro meza. twatambutse rero natwe icyo dufasha akenshi cyane usanga abantu benshi barahunze bavuye, abenshi bari batuye za Mibunda abandi za Kamombo, usanga abantu benshi bose bari muri Minembwe, hari abaganga bakeya badahagije. rero twebwe icyatumye kidutera cyane kuvuga ngo twige ikiganga ni ukugira ngo dufashe abaturage ba Minembwe. Akenshi usanga habaye nk'intambara ahantu hatandukanye, bigasaba ko haba abaganga benshi. Rero kugira ngo turamire ubuzima bwa benshi hazaza intambara ahantu hatandukanye, kugira ngo dufashe abo bantu bose bagize ibibazo, hari ababa bakomeretse, bene abo bantu bose kugira ngo tubafashe biba bigoye. icyo twasaba ni uko tudafite ubushobozi buhagije bw'imiti, hariho abenshi bataransiferi bakajya kuvurirwayo, ariko icyo twasaba ni uko badufasha ku miti itandukanye n'ibindi bikoresho bisabwa ku bitaro, kugira ngo natwe tuza turamira ubuzima bwa benshi abaturage ba Minembwe. kugira ngo nzamvura ababyeyi banjye bazarikaguma kurira indege bazatanga amafaranga menshi y'indege, abaturage bagatanga menshi yo kwivuza. Nkaba ngo nkaba narashatse kwiga ikiganga nyine ngo bazareke kumanuka, nkaba nsabye n'ubufasha bwinshi bakatwubakira ibitaro. Ibitaro dufite byo kwivuza, ibitaro ni bitoya cyane, none ni na bikeya, bakadufasha ibitaro bakadufasha n'ibikoresho mu bitaro nyine byinshi bikwiriye. nuko Naje icyateye kwiga ikiganga natekereje mbona ko hambere ababyeyi barwaraga ugasanga barabikoreye ku gipoyo babajyana ku bitaro kure, wenda bagera mu nzira ugasanga ntibanabagejeje bapfiriye mu nzira. Natwe dukeneye kwiga ikiganga tugire ubumenyi tuba tubavurira hano, tubikorera ngo babajyane kure, tubavurire hano bakirire hano, kuko ibyo nibyo shaka twagize. Ababyeyi bacu tuba tubavurira hano bari kubikorera ngo babajyane, bari kurira indege zibajyana amafaranga menshi, bashikira bakabavura ku mafaranga menshi, ariko dukeneye kubavurira hano. icyo twasaba ubufasha bakaduhereza imiti n'amaterere yo gukoresha n'ibipimo. Bakunda kugenda yuko hano ngo nta bipimo dufite bihagije, bakabona kugenda, ariko icyo twakwifuza ni uko twoshaka ibipimo, ababyeyi bacu tukaba tubavurira hano bagakira. nyine natwe ku bijyanye n'ibyaduteye kwiga ikiganga, bagenzi bacu bavuye kubivuga nta gituma tubisubiramo. twebwe turavuga gusa imbogamizi zijyanye n'ishuri twiga no mu Minembwe tuharangiriza, kuko tuba tubyifuza kujya kurangiriza iriya, kandi si na byiza kuko hano tuba twatangiriye, bizatubera byiza ko dushobora kurangiriza hano, tugatangira tugakora imirimo ino, tugafasha ababyeyi. ariko kubera impamvu zo kubura izo dukoresha no ku bitaro, n'ibitaro bikatubana bike, icyo tudutera kujiriya, kandi twari tubyifuza kujiriya, ariko twabasaba kuzadufasha mu baterankunga bose bashobora gukenera ko Minembwe iteza imbere ku bijyanye n'iby'ikiganga, bakazadufasha ibintu ndetse n'ibitaro bikaba byinshi no mu Minembwe, abantu bakaza bareka gupfa, abagore bakaza bicwa n'inda kera, ugasanga kubera kubura ibitaro apfuye kandi gupfa aharengana. ariko iyo babidufashijemo, ahari ibintu byose bikorerwa iwacu kandi tugateza imbere ku bijyanye n'ikiganga. yego natwe ku bijyanye n'izo n'imbogamizi dufite zo kwiga ikiganga, mu ishaka ryacu twagize tukaba twifuza abaterankunga badufasha muri iki kiganga, kuko gifite abakozi benshi
bifuza ibihembo byabo kuko nabo bakora akazi, ariko twebwe nk'abanyeshuri kubera ibibazo bya Minembwe, kubera ibita byahabaye ababyeyi bakanyagwa, muri make imitungo yose ikagenda, tukaba dufite ikibazo cyo kwishura ku ishuri kubera ikibazo cy'amafaranga, minervari igahenda cyane kandi tudafite ubwo bushobozi. Tukaba twifuza gusaba bakuru bacu bari mu mahanga n'ababyeyi bacu bari mu mahanga kuko badufasha kuri icyo kibazo cy'imyigire, bakabasha kudufasha muri minervari. mushiki wacu kwicaye iruhande ngahe ikibazo cya minervari ukabona gute? Ikibazo cya minerivare kiragoye cyane kubera hano muri iteme bariha amafaranga menshi, tukaba twifuza yuko bodufasha kuri ayo mafaranga, bakuru bacu baririye ko bakadufasha. Hano mu kibanga turi amafaranga menshi. Ningana nimba wenda umwaka ntabwo barakira, ariko umwaka ushize mwarisha amafaranga nayo $200 ubwo ni ukuvuga idolari 200. Amafaranga menshi pe. Twifuza yuko bodufasha tukiga kugira ngo natwe tuzagere icyo tugira. Rero natwe icyo twasaba kuri bakuru bacu cyangwa se ababyeyi bacu batuye mu mahanga, hano mu Minembwe yacu twagize ibibazo byinshi bitandukanye, icyo twasaba ni uko twasaba inkunga mukadufasha, turi amafaranga menshi kuvuga ngo ubure idolari 200 biba bigoye cyane. Abantu benshi bagize ibibazo by'intambara, abantu barahunze banyazwe ibyabo, ubona idolari 200 kuvuga ngo ubone icyo ujya imuhira, ubone icyo wambara, biba bisabye amafaranga menshi. Ariko icyo turasaba ngo bakuru bacu n'ababyeyi bacu batuye mu mahanga ngo badufashe. Ikindi cyongeyeho, abarimu bacu dufite twavuga ko badahembwa kuko bikwiriye, twabona ko nabo bafite ishyaka bagahembwa kuko bikwiriye. Usanga akenshi bakora n'ahandi kugira ngo baze batwigishe batugerere ku ntego zacu, biba bigoye cyane kuko tubariha amafaranga adakwiriye cyane. Rero icyo basaba ngo badufashe natwe kugira ngo ejo cyangwa se ejo bundi natwe tuzafashe ababyeyi bacu bagize ibibazo muri Minembwe, bahunze bakuye ibyabo banyuzwe ibyabo. Tuvuga ni hejuru ya minervari nyine, tuba turi hano muri iteme amafaranga menshi kandi kugira ngo tuyabone bikagora kubera intambara zabaye no mu bakamenya ko ridafashwa na leta, ikigo kiri purive, ni ukuvuga ngo uje kukiga uzi kuziyishurira umwaka wose, imyaka yose uzahigira uhawishyura, kandi tuba twishyura amafaranga menshi arenze. Kandi ku bijyanye n'ibibazo twagiye tugiramo namwe bo murabizi, kuko kugira ngo ubone amafaranga kwigisha ishuri biba bigoye cyane. None tukaba dusaba ubufasha ku bakumva bose n'abadukurikirana ko bakwiriye kudufasha, kuko wari umwuga mwiza wo gufasha abaturage kandi ugateza imbere akarere. Tukaba tubafasha ngo babashe kudufasha mu bijyanye no kuriha, tukaza turiha neza kugira ngo tuzige tugere ku ntego yacu. Murakoze cyane, turabashimiye. Akaba ari aha tugarukiye kino kiganiro. Abakurikiranye iki kiganiro aho muri hose ku isi, tutabasha kumenya ngo ahangaha muri iki gihugu, aho uri hose wakurikirana kino kiganiro, igitekerezo cyawe kirakenewe, inkunga yawe irakenewe, komantere yawe irakenewe. Ni gute twateza ubuvuzi bwacu imbere binyuze muri wowe, binyuze mu nkunga yawe, ubushobozi bwawe, gufasha abantu barumuna bacu ndetse n'abashiki bacu kugira ngo akarere kacu, kominote yacu, imuhira iwacu hongere hatere imbere kandi hubakwe. Turabashimiye cyane abararikwa bacu, mwakoze cyane muri kiganiro. Turangiza kino kiganiro, reka tubaze abandi banyeshuri, ese kuba mwaravukiye umurenge, muri murenge mwumva mumeze gute? Kuba turi murenge biratunezeza cyane, no kumva abantu batwita abanyamurenge biba bitunezeza cyane, kuko ni ibintu dukunda, habe n'ababikurikirana. Mbese bo tubaza bishimiye tuba tuvuga imvugo, kuko ni imvugo nyiza, kuko n'abatugwanya kuko ni ukugira ngo baduteze imbere, kuko turi ubwoko bwiza bwaremwe n'Imana. Naje kuba ndi umunyamurenge biza binezeza cyane, kandi nkaba ndi iwacu umurenge mu misozi miremire, kandi biza bitera ishyari cyane ugenda uvuga ngo uri umunyamurenge, kuko na benshi igituma batwanga nuko bavuga turi abanyamurenge, imvugo yacu ni nziza cyane bakatwanga kandi uko turi beza.
wavuze ko wiga gusheze wari watera isindano cyane Eh? atari sindano wari wayitera wari wabyaza nyabuna naje kubona umunyamurenge numva binteye ishema ryinshi kandi cyane kandi nkaba ntuye i Murenge kitirirwa izina ry'ahantu ndi dukunda kuja amahanga oya Hmm? kwitwa umunyamurenge kandi utari Murenge ndumva ko ari nko kwita izina ritagukwiriye kandi ritari iryawe. naje ndishima cyane yuko ndi umunyamurenge ntuye mu misozi miremire y'iwacu y'umurenge kandi uracana umukobwa w'umunyamurenge ufite isoni biteye ishema ryinshi kuvuga ngo ndi umunyamurenge kandi nkaba ntuye mu misozi y'iwacu yes rero naje kitera kurava i Murenge nuko i Murenge nkakunda cyane kandi abenshi batuziza ko turi abanyamurenge hari benshi bagiye mu mahanga bitwa ko bagiye mu Rwanda bita ko ari abanyarwanda kandi ari abanyamurenge rero kitera ishema nuko turi i Murenge kandi tutataye igihugu cyacu tujya tukirwanira n'ubu tujya twigira muri Murenge yacu nziza kandi tuzaravaho Ambazo nao wale wafugaji wetu na kamili pia tunajua nini kwa watu wenye bagani kuna kwa watu wenye mrembo